antum waktu ini mau kita pengajian dain suratun Nisa parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna in waktu ini waktu long ta hari pamabutin biya mga bulan puti long sing kita tawa bulan Ramadan na isarahon ta muna-muna in tungod pa perkala amin kamumuhan di magka ini urol sin mga Muslim in kabayaan sin Allah Ta'ala jumatu kanila amoy in kabayaan sin Allah Ta'ala maurol madtumadto in amoy in sabab sin madawhat si manusia in rida niya na ini sa butong tara hindi ini waktu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala hari pa kita makaatagna doon ini lang ta kuma kita pengajian ba na sinagi dahil suratun Nisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tagnaan tayo yung mga pengajian dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Siyabot doon ayat ini intungod pa amin anakin nakauna nawapatin ama simbata amin wala pa siya laungta doon hayan ini nakilbalig amoy in nalawa na rin halawman niya in amoy in mapatut magpayakon kaniya munin ama niya naroon hayan ang kanini siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inji majato hajaman nakauna hawla pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam narak sintuhan na Rabbul Alamin na magkabunsak in mga anak ilo amuin mga sila labi-labi na tuod in mga sila amuin bata-bata lang ta yag anak wala pa sila simangput sarta nawapat na yung ama nila naroon hay ni pagbulirayhan sin usba sin ini miyatayaon in alta sin amoy in mga bata-batayaw na adapon na in tagdapo sin alta hikabin yaon bangta hilabay aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala asal ini biyabahi na sintuhan na Rabbul Alamin. Nakamauhan di siya magka-agad sabab jaman nakaunayad to na ini pagsanitan sin mga
ini tay manghud sin amoy nawapat, bangin nawapat yaon usog, na ando kaylo mga kaanakan amoy in kiyabin niya, at ini amoy nailo, muna in anak yatim pagtawagon, na in asal-asalin sila ahon tiyutungod sin Allah Ta'ala para kanila, dahin ha mga kiyabin sin ama nila, na diyan tulong ta, ini makapa laom sin lima nila, labi-labi na yun sila bata-bata pa. Na inipanghindo sin Allah Ta'ala ha mga Muslim bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyayta doon hay ni kato niyo. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wa atul yatama amwalahum. Tukbalan niyo in alta sin anak yatim, amoy in alta kiyabin sin ama nila. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Ayaw niyo ganti in marayaw sin amoy in mangi. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Biyayta doon hay ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin magjato sa ta'ji majato hatimpo pa sin jahiliya, amoy in daong ta in anak yatim yaon kapasaran sin kanila in alta sarta in asal-asal aon karayawan sin mga bata na ilo doyan karna aon kiyabin sin ama kanila sa sumagawa di sumampay kanila inyadto na tungod ha amin Muslim biyata sin Allah Ta'ala runhayni wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. At niya ayaw niyo papaglamura in kakaon niyo iban sin kakaon sin anak yatim. Doon hayni innahu kana huban kabira. Kana inyan katantan bang kamu kumaon hayan sin alta sin anak yatim na biya kamu sin ini kimaon sin amuin kayo baka kayo ring halauman sin narka jahannam. Karena sa lago-lago pardusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in mahinang sin mga sila amuin kimaon sin alta sin anak yatim. Hati niya lang niya biyayta doon wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ay imana niya ayaw niyo papaglamura in alta nila iban sin alta niyo. Daing hapal sa baban sin pia paglamud niyo bihan makakaon kamu sin hak atin niya kapatot si mga anak yatim kamu in nagkaon sin alta nila sin inyaon mapatot jagahan niyo gaman patauron niyo bangaon dapat doon hayan sarta bang sila sumangput na ang paniuhiruhal kanila bang sila akil balig na atawa makaingat na sila magkabuhianan simbaran nila na labi marayaw mapataod niyo wakto pa sila sin kasiwi-siwi nila amin subay niyo doon han ayuputon in alta sintay manghud niyo patauron niyo bang aon dapat supaya di masusa im mga kiyabin sintay manghud niyo amo na in pagtawagon anak yatim. Amo yan in daing ha mga salago-lago dusa magkahinang sim mga sila nakaunayad to hawak to pasin jahiliya na sampay paamuin wakto ini jaman na bihayaon aon na magjato na laong takapasaran kailo in mga bata-bata amuin tagsuko sin ini alta naka ini palauman sin mga amaon nila sabab pagtawag doon lang niya harap pa usba im mag amulahi kanila bihan
na ini pianglangan tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari ini umatikat in mga sila bukong tagdapo kaniya sa sumagawa inyaon kaya wajiban sila mag-ipat sin anak yatim yaon labi luba na tuod aon dakyabin sin ama nila kanila amuin inyaon bangsa upama wayron kiyabin nakawajiban kanila hanganin sila usba doon hayan amun di kapasaran longta in mga anakon nila yaon bihan in subay jumatu ha ini kahalan sin mga sila amuin anak yatim na in pakaradyaan sing kita biya sing kita ha jaman na to ataw yari kita niyo halawm sin hula amuin hababaan kita niyo sin pamarintasin ini bukon muslim na in mga ini insara magkaakadbihan amo na insara sin amuin na mamarinta longta ataw parinta sin hula kaya ruluunan ta amo ni magkaakad na sampay nabiyak sa nain ini kataw tayo manghuranta akahalan sin